Pozdrav za sve i dobrodošli na moj kanal i u moju vatrenu kuhinju. Kao što vidite, danas pripremujemo tikvice na jedan neobičan i čudan način. Obavezno isprobajte recept jer sam sigurna da će vam se dopasti. Za početak ovdje imam oko 2 kg tikvica koje sam isekla. Malo sam i dno zasekla da bi lepše stajale u plehu. Rernu uključite na 200 stepeni, pripremite 50 ml ulja i pripremite mešavinu začina. Ja ovdje imam jednu kašičicu bibera, jednu kašičicu vegete, jednu kašičicu začinske crvene paprike i jednu kašičicu bosiljka. Sve ću to sipati u ulje i sve ću to lijepo premešati, premazati svaku tikvicu i nositi u rernu na nekih 15 minuta. Napravit ćemo punjenje za ove tikvice. Ovdje imam sitno iseckano 2 crna luka koje ću da prodistam na malo ulja. Zatim ću dodati jedan paradajz, sitno naseckan, jednu zelenu papriku, također sitno naseckanu i jedno belo pileće meso, negde oko 500 do 600 grama, sitno naseckano. Bacit ću i mešavinu začina, znači suvi začin, biber, kurkuma. Vi možete začine kombinovati po vašoj volji, znači distat ćete sve ovo nekih 10 do 15 minuta i zatim ćemo da punimo tikvice. Blago prohlađene tikvice izdubite i ovaj sadržaj također sitno naseckajte i dodajte u filu koju smo pripremili za punjenje. Pripremite posudu gdje ćete peći, pospite dno tomatelom, znači negdje se prsta, ne treba više, i ređite tikvice. Kada smo pripremili tikvice i izdubili, napunit ćemo ih ovim nadevom koji smo pripremili i zatvoriti jednim kolutom paradajza. Postupak ću da ponovimo dok ne napunimo sve tikvice i ovdje imam još jedno 200 g kačkavalja koji ću posuti po tikvicama. Kad sve završim, nosim u rernu na još jedno 10 minuta da se zapeče i ovaj ručak je gotov. Nakon 10 minuta, kada se rastopi kačkavalj, izvadite tikvice iz rerne i one su spremne za služenje. Ovaj recept je veoma praktičan, možda vam se čini da treba puno vremena, ali ne treba, sve se brzo radi, znači 15 minuta u rerni, 10 do 15 minuta dinstanja i na kraju još jedno 5 do 7 minuta samo kačkavalj da se rastopi u rerni i možete da uživate. Iskoristite tikvice jer su veoma jeftine i napravite ovaj izvanredan ručak. Do nekog novog videa i video recepta, sve vas puno voli, pozdravlja, vaša Vatrena. Ćao!